Singayivumi imoshakale bafowethu into enhle, singayivumi bantu basemzansi. Singayivumi nina enithanda umzansi, hayi laba bachemile laba bangawuthanda umzansi. Hayi laba bazonda imarch and march, ngikhuluma nabo. Hayi laba bazonda uphakela, hayi laba bazonda uJesinta. Ngikhuluma ngabantu abayibhilivelayo ku-march and march, ababonayo ama-result we-march and march, abantu ababonayo ukuthi baleke kangakanani lento eyenziwayo. Bafowethu, ningayivumeli, ningayidebate, ningathatha amasayidi phakathi kwaphakela noJesinta. Phakela noJesinta bafowethu, mengabe khona la nyathelane khona amakhona, mengabe khona la omunye obhimbile, ningamalida. Musana ukusi-addressa ku-social media ngenkinga zenu, musana ukuphendulana ngama-comments. Musana ukuyenza leyo nto bafowethu, bonisani leadership. Mengabe nina ninyathelana amakhona, uJesinta akekho happy ukuthi phakela uye emithingini ungamtshelile, noma phakela nawe une reason yakho ukuthi cha phela nami bengingakhona ukuya kumongameli ngingakhulumile ngoJesinta because of 1 2 3. Mengabe niyayibona ukuthi bafethu lento leni nishaya amakhona nobabili, musani ukuyipublicize izifike kubantu abalandela nina. Niyayilimaza i-movement eniyenzayo. Not ukuthi izifike kuthina kuphela patriots, ukuthi izifike kwizitha, ifike komalema, ifike kubona labantu laba esibaxoshayo, ifike even emakhantrini wabo. Vele njengoba bezwa nje ukuthi kwenzakalani, bayayilungiselela ukuthi babuye. Even nalabo esihleli nabo, vele if sebebona ukuthi vele sekwenzeka lento eyenzakala phakathi kwaJesinta noPhakela Umthakathi, kwayibona vele ngeke besavuma ukuhamba. Sebezobona vele ukuthi inqola seyiphukile, isitimela sisahambi, akusekho manje labantu ebebebasaba. Umzabalazo uzoqhubeka kanjani if usivumela lento ukuthi iyenzeke? Abantu okuyibona nje engibanyanya kakhulu ilaba ababhizi abaphusha ababasa lomlilo bebhizi bethatha ama-sides. Yibona abantu aba-dangerous for lo mzabalazo labo bantu. Kodwa unfortunately ababoni labantu laba abasiledayo. uPhakela Umthakathi noJesinta ababoni ukuthi upoison ithina abalandeli babo. Abantu okuyibona abayinkinga abayingozi ithina abalandeli babo. How can we take sides? Ngakwenza kanjani ukuthi ngichoose uJesinta ngilahle uPhakela Umthakathi, noma ngichoose uPhakela Umthakathi ngilahle uJesinta? Ngoba labantu umsebenzi wabo behlangene abawenzile for thina kule country mkhulu kakhulu, and akekho umuntu ongawuboni all over the world. Bayabona ukuthi kwenzakaleni behlangene labantu bobabili. Labantu abangaka esibabona behamba bepakisha bezohamba nini kuba abahlangananga abasenzela lento abasenzela yona? Guys, ake siyekeni ubuxoka, ake siyekeni ubumenemene. Niyayilimaza i-movement eniyenzayo. Le movement bafowethu thina iyasijabulisa, thina isibeke la ukuthi siyabona ukuthi umehluko uyenzeke emzansi ngobambiswano lenu. Mengabe nenkinga bafowethu sethana i-meeting, nihambe niyibambe privately, kungabi namakhamera, nibuye bafowethu nipush i-movement. Lapho kuukuthi amaqembu wenu ayahlukana obviously, ubunsizwa ne-march and marches yena uJesinta qhubekani nama-mission wenu differently. La kumele nisebenze together, work together. Musani ukuyenza lento ngoba manje hey niyayijabulisa i-ANC bo. Naze najabulisa intatheli zabelungu abanganifuni, abangawafuni amaZulu abangayifuni i-march and march. Naze labumjabulisa bo uMalema, I'm sure in his next media briefing uzoyimenshina lento le. Yokuthi bapheka sebeyaxabana bebenza into abangayazi. Musana ukuyivumela. Mina what I'm worried about kakhulu ukuthi abantu sebefuna ukuhlukana phakathi ke manje and take ama-side. Bafethu ilungiseni lento nobabili, maniqeda nibuye nilwele umzansi. Iqiniso lonke, iqiniso lodwa elisho ubhuti ukuthi abasebenzisane labantu, abaqhubeke basebenzisane. If kuzoba nama-match ahlukene ukuthi uPhakela Umthakathi nezinsizwa banama-match abo eceleni, kulungile lokho. Kusho ukuthi nje iphutha elenzekile yilo leli lokuthi bengakhulumi, bengadiscuss ukuthi if maybe uye Davidson, uye Thembisa, let me know ukuthi ngazi. Because guys, we have to remember ukuthi lento akuyona into yomuntu othile. Lento akuyona kaJesinta or uPhakela Umthakathi, eyethu sonke. Wena la ukhona, nawe kufanele ukuthi usukume wenze leyo nto. Sanibonani. Cha ngithi ake ngize ngikhulume ngalento bafowethu. South Africa asiyekeni ukuqhathizwe. Yekani ukuqhatha uJesinta noPhakela. Uma ngabe kuukuthi kunokuphambana noma kungaboni ngasolinye,
khulumani into eyakhayo umsana ukuthuka khona engibezwa bethuka uphakela ukuthi unjani njanyana cha bafowethu noma ngabe unephutha akuyona indlela yokulungisa nine makini nilungisa ngenhlamba yini la inizalwa khona makunenkinga nilungisa ngenhlamba ukuthi nithukane kusho ukuthi neyimize ekhuliswe ngenhlamba iyekeni leyo nto bafowethu asingakuphika ukuthi le match noma lokulwa nabantu bokufika into eqale usisi Jacinta leyo bafowethu asiyibeke nje be clear singalibe sincetheza asiphinde singakuphiki futhi ukuthi ukufika kaphakela nakho futhi kwenze umgqiqo wabamkhulu kakhulu ngoba ufike nesinye strategy esifike sathandwa abantu abaningi sokuyithatha ngomsizwa lento naye uphakela engakuphiki ukuthi ufike ezokweseka imatch and match besingayazi insizwa nomsizwa manje ngathi sekuyi battle of two organizations umsizwa nomsizwa kanye nematch and match ngiyacela ndabandaba mina ngizobhekisa kuwe njengendoda hamba uyohlala phansi noma ngobese uma kuukuthi khona bese ningaboni ngasolinye ngakho nikhumelana umlotha hamba ndabandaba thina sibheke wena njengensizwa njengomuntu wesilisa njengendoda mina uma ngabe sake saxabana sawuzulu ngiyosola wena ukuthi awukwenzanga okwakufanele ukuthi ukwenze ngiyacela ndabandaba siyakudinga njengendoda ubonisa ubuholi obuqotho musake ndabandaba ukuvumela ukuthi lento ife hamba ohlala phansi noma ngobese nikhulume hamba ke uyohlala naye phansi bese nibuya kithi senikhuluma into yodiyekeni lento yokuphendulana kuma post yona ibhlungu lento ibhlungu kakhulu because uma sibheka sikhomba abantu abasekudeni sibhizi siblame abantu abasemaceleni ukuthi hayi maybe ikhoswe iANC maybe iFF maybe but uma ubheka kahle uba honest yithina abantu abanenkinga yithina ama patriots abantu abanenkinga akuwona ama politicians if uthina besihlakaniphile as ama patriots besingeke sivumela whoever otrya ukuthi enze le division noma ngabe iANC noma ngabe iFF noma ngabe ama foreign uqobo lwawo thina ukuba besihlakaniphile besingeke size sivumele lento eyenzakalayo besingeke sivumele lo moya ukuthi ungene phakathi kwethu ezama patriots besingeke sivume ukuthi uJacinta nophakela umthakathi baxabane besizokwenza sure ukuthi noma ngabe iliphi iqembu noma ngabe ama foreigner uqobo lwawo noma ngabe kuthiwa ama politicians if ebefaka lo moya lo phakathi kwethu we division ukuba besibona ukuthi lento vele iplan yokubhidliza yonke lento esesiyakhile besingeke sivumele leyo nto but ithina vele esibhizi esidestroya nezethu izandla into yethu enhle esisiyenzile esibonayo futhi nakhona ukuthi sisebenzile ama results siyawabona ugovernment usifailile uHome Affairs usifailile basifailile bonke abantu eSouth Africa ama Home Affairs officials ethengisa izwe but just 1 year look at what is happening imatch and match was formed a year ago ifonywa imatch and match but look at what is happening right now abantu bayapakisha not because uHome Affairs kunento ayenzile or ugovernment kunento ayenzile because of uJacinta nophakela umthakathi yingakho sibona lesi siphithiphithi samabhanoyi amabhasi ezolanda labantu esithi asisabafuni ezweni lethu. And another thing ekumele ukuthi siloku sikhumbula ukuthi babanga ukulwela izwe noma balwela ukuthi babanga imatch and match lokho kuzobe kusho ukuthi sinobuxoki asilweli izwe asilithandi izwe lethu kuphela sinezinto esizilandelayo ngakho sisebenzisa sifranta ngokuthi sithi silwela izwe leyo nto izosinika isithombe esibi sokuthi asilweli thina izwe silwela ipower sifuna ipower kunezinto esiafter zona bese sisebenzisa igama lokuthi hayi singama patriots silwela izwe. Let's say if mina ngilwela izwe and uyafika wena as a fellow patriot ukuzongilekelela ukuthi silwele izwe then usuyasuka lapho uyayithatha lento uyanayo wherever uya khona maybe uya North West uya Pietermaritzburg uyo organize uyo mobilize amanye ama patriots ukuthi nilwele izwe nani ngale then bese kuzovela abantu emaceleni bezothi why uthatha into kaAma eyami kanti lento noma sonke vele kumele siphakame silwele izwe akuyona ekaAma leyo nto leyo
eyakho nawe, eyaloyo okhulumayo naye, ngoba laba abakhulumayo nje vele abafaka lo moya abaxova izwe bona self kufanele ukuthi ngabe bayaphakama bayalwa, bayaphakama balwela izwe, not ukuthi bezofaka umoya wokuthi yinto ka-Ama le, why uyithatha wena manje uyenza. No, it's wrong guys. uJacinta akakaze acomplain ngalezo zinto. Into ahlezi eyesho kuwo wonke ama-interviews uyasho ethi mina i-March and March eyami, insizwa nobunsizwa izimele. Uyayiseparate, uyayisho lento ukuthi siyasekana, siyalekelelana, siyaxhasana. But even i-30, I'm repeating this maybe for the third or fourth time today nje alone, ukuthi even i-30 zikaJune uJacinta ube explainer kahle kuma-interviews ukuthi i-30 za-announcwa uPhakela Umthakathi. uPhakela Umthakathi uyi-leader yensizwa nobunsizwa. Lento beyisho ibe clear. Njengamanje vele if ungathi uthi uyayibheka kahle into okuyiyona ebangwayo, mina kimi ayikho clear shem. Angifuni ukukhuluma amanga, kimi ayikho clear into abayibangayo. Kuphela bona makuwukuthi kunezinto abazaziyo esingazazi thina ezibona ama-leader ethu, abahlale phansi njengoba ubhuti esho, abahlale phansi balungise lezo zinto, bayeke ukusihlekisa ngezwe, bayeke ukukhuluma kuma-comments, bayeke ukuphendulana kuma-social media, which is wrong ngoba njengamanje izwe lonke i-Afrika, amazwe lawo kuyiwona vele asiblame, asibiza ngokuthi xenophobic sinjani njani, ayajabula njengamanje, izitha ziyajabula. Kade ngibuka nje manje la kuma-social media ukuthi abantu bayajabula ba-celebrate ukuthi bhekana oMalema bathi nje manje lapho bekhona, uyasho ukuthi lento ngayisho ukuthi izokwenzeka. So why singayiboni yonke leyo nto? Why abaholi bethu bona bengayiboni yonke leyo nto ukuthi abangahlekisi thina ngezitha? Ngoba njengamanje basithengisa ezitheni, bona bobabili ibona sebesithengisa ezitheni manje ngokuthi bengafuni ukuhlala phansi besolve le nkinga. And I don't understand ukuthi abantu abaseduzane nabo aba-advisayo why bengabatsheli vele. Yibona abantu okumele nabo futhi siba-blame ukuthi labantu abasarawunde bona ama-closest friends nenye i-leadership, why bengaba-advise ngendlela e-right ukuthi hlalani phansi lento ikhulunywe. Baphi labo bantu bona ukuthi benze into okuyiyona eqondile? Ngoba uyazi ukuthi umuntu kwesinye isikhathi makuyena obhekene ne-situation okuyena ofelwe, usuke engenaso isikhathi sokucabanga, usuke engenaso isikhathi sokudecide. Abantu abaseduze naye abamthathela ama-decisions, abantu abaseduze naye abam-advisayo ukuthi yenza lokhu nalokhu. So baphi-ke labo bantu ukuthi benze into elungile? Why kwakhala thina sisekudeni singenayo i-access yokuba seduze nabo labantu sikhulume nabo ukuthi akwenzeke kanje kanje kanje? Because ibona kumele ukuthi balungise lento, ibona kumele ukuthi baba-advise. Lento ngabe kade ilungile ibingeke ize ifike la ikhona manje if abantu abacloser nabo benze into elungile nabo. So nje nabo kumele siba-blame ngalento eyenzakalayo. So guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.